Ebeye ye. For when it to already Nyankopon so. Amen. Ono bema de wakuma pe. Amen. Na wodi wadi to the person 100% dia. Oh. E dia wo sabesi form. Nyame nhyira wo. Onsa ebesi form. Amen. It is a difference of bema bibia. For the 50-50. Eba fine erade be da wase. Ama eye normal. According to 1 Thessalonians chapter 5:17 no. Ezi no ka say Adie nyina mu no. O se dai yam fast. O se edie ben nyina mu. Abibia mu. Adie nyina mu. Papo. Bonio. Kaserade. Owo. Kaserade Nijo. Mano. All the time na to we yam from. Ama wadwen ehihim. Ama wadwen nya wo ya. Wo bo se o eye normal. Eti na menu anam kramofu wa asem ba kwa na me de. O se wonyame na ema. Ono na efa. Oh eti se kramoni kura bi kura wu atofu wu a ehwehwe mu bia ye den. Yes ye na asie. Enim dan yen Christopher yi me ko hwehwe achi. Menti asie da. Menti asie. O ba so egosi sen. Owo we de menti asie. We de bibi wom eti biribi wom no. Ade kuru bi ba mu no. A ko hwehwe mu no edipa ni nyane ya na. Oba ya na. Hallelujah wa. Amen. Papa. Yes. Me say quotation we won. Edipa shedanti asie yi. Kofi o kasa. Edipa shedanti asie yi. Okoda we prayer camp. Ako waste time. Me pabro chako. It is a prayer camp. Erade hu me mo boy. Disappointing spirit be o me fear. Me chop. Disappointing spirit be enu fear hu te. Because abroche kwa ebi kokko dam. Abroche ebi kokko wu. Obi kwa de difu na de eba. Obi kwa de wu me esie ni ho. That's right. Hallelujah. Nye ni pe nyina na kwa abroche o. Eso sibi. Obi kwa pekwan. O peprete kita fra abroche asa bagana. Ensubiti sabe yen nkra mu wadi ye. Eso se ebra okọ visa do ke banso na. Okọ embassy ye banso na. Ena be fear disappointing. Ena wahu. Aso wo kọ no e bia okonya problem. Ena already say no, me ba wei, me ma okonya sa problem no Italy. Me ma okonya problem with Germany. Sa na tie dia wo visa no kra e ma so. O ba besu. Wo ba besu we ho. Wo bi ti Ghana ha do kokọ for the say tam. Wa broach say ba kwa wa nyankoti. Wa ko chi bibi e friend disappointing spirit abeto wiase. Disappointing spirit eni ho to say me dey me ye bibi enye. How? Enye yenso. Enye yenso. Papa de to aso. This all do ho to ewurade so. O say verse 9 say, what do na? Akoma wo hoyi. Ko e. Eye na ada. Akoma wo hoyi na ada. Esina de nyina. Esi ade nyina papa twen ansa. O say de na ada. Akoma. Me Kofi Anwa akwa mejira he papa. Me na mbaka kire wo say Akyem Nkansah. Mama ebia 100 million. Me imagine mo no ebia na meboa. Me twa manum aye den. Akire me. Wo be den wo hu. Etire wo say 7 ka kire say bone ne ba no. Nipa ne hu tu nipa so wa hu. Me imagine obi tiri say papa me da no. Me ka se bia turu me twa pa turu. Ndina go fi wo kasa nse me di me makoma nyina di 50-50 for the 50-50 because bibia betime ese for the 50-50 disappointment me tibia ka say ebia bre na America no na ka member wampa o me so be ye depenti no ebre me share wo ne so ye no na me so bibia beto me as 100 million na ka say be ma no e say be charge me anso me ho na say me hu nyina ato so afi na ebe matipa aha what you say wa makoma dada me papa so for what you say wa ha dada what you say wa ha manka se e na me say ewade abamu a yes me da wase amamu nso a me wogidie se obebie kwa amamda foforo empire kwa wa mo amami o wa mo pa amami Kofi Anwa kwa me say wo bo say me ma 100 million o Ewade bua mo akun o na sika waka se waka so de ma mi Ewade emrem o Ewade bua mo akun na adwuma nya yi o na de sika so de ma mi no entimi mrem wa mo sa empire no na mo ko da prayer camp Ewade de chia wo akokra me chi ne kra emre o ma mi sika on fe ma mi o je de by force me su bi ye dipa bia na bre so sa be de be ma no na me kan na bibia si na me so da ko solve me so problem na ma sa be she wo foforo o Akyem Nkansah me kan se ka me ma wo na so enura ya me so be ba kwakoda kolebu eti 100 no de na nka enie na so me use etu de sa twen na wa kwakosu de unsan so mu anyi ni pani na wa kwakosu age so unsan so wo de ma me kire na wa kwakosu se e na me de obi asa be ba o ma me wo so Akyem Nkansah wa she di pa do se bo a wo de ama wom a wan feli obi ada ana won ti ya be kana se yes se wo se bo ana se won feli obi di a
and obi say obo no so also say wo faili wa e ma ne nya wo ya oni so ye nipa say the also da obi da no sa obi so da obi Galatians chapter 6 no 7 no aka say the obedua na abetwa papa de to aso to aso say o say akoma ye nada de wo de ko ese ade nyina okay akoma me awurade ena me hwehwe adwene mu na me so akoma me hwe na me ma obiara sede na kwan tie sede ne ye abato no etie no awurade na hwehwe awurade na hunu akomam awurade na hunu adwenem awurade na hunu bibiara eti awurade ka so be ma bibia onu obi ani meeting yo oba bi nyima oboy onyankopɔ ka so obehira wa onu obi ani meeting ye onu obi ani enkonwasie awurade ka na waka awurade na waka na waka na nya nipa anybody to disappoint you for the cool chop normal and the radio some ka kire say I was a ubi ya osenkafo Ecclesiastes chapter 5 verse 4 and 6 what be ho osenkafo mu ma no etinum enyimu nan anisia ekosi o say aha se wo hye onyankopɔn bo ebia wo hye onyankopɔn bo bidia entwentwen ne mano ase aha every say oni nkwasiafo ho akoma every say wo hye bobi say o de be ma ruade a o se ne mano ma ntwentwen ase every say ruade oni nkwasiafo ho den akoma pabi aha de wa hye bo ebo na wa hye no ma etu o say papa tio wo say oka say wa ye ma wade no ana say de oka say obema no emu hwa na problem ni oka say obema no me say me ma hya wo bo say ma wo agyan kasa de e na wo agyan kasa wo ye receiver na wo be receive ade no e bo hye na amaso no me fa ama no me ni hwa na say why bone ana say wo problem ko nyame ye say wo hye me bo na me say bona e tu receiver na wo su no e yesu fo wa just your who receive na who receive ade no na ametomu no who say na me de obi asem bo o mame me de obi aka so bo ade o mame no yesu fo me kan no crazy there was sebon no one no problem no wasudie that's right because all no say bo say mama so masi biribi say ya na ada o say ya die o no wa ama no sa so tue bi ba say ni padi mo na e ba de so do o say bo na e ba de so na nya receiver no etutususu tobu asisu na ntwitwa bo bi ma ho na me de disappointed spirit e wo me so dodo anya no kura papa to aso nansi 5 ni say fenyam say one shebon say one shebon kura nka esne say wa shebo na wa ama na mum wa ama umo na wa ama no asem aso de wa ama no una wo problem na nya receiver no say 5 raka no na say so say Esiane si. Dabi e would Nkansah esi nka ho. Okay. Fa me kwa yi Deuteronomy chapter 23. E nche na me de manu asi. Deuteronomy 23. Okay. Deuteronomy 23. Mose huma etoso num. Mose huma etoso num no. Ya hwe bo hye. Ene ebi mu a wo de disappointed a chekire o mo ho. Wono akasa kama na ho se me de disappointed da ma bra bo so. Asemu ya wo ka ya wo fe. Hey, Mose huma etoso num etie aduonu miensa. Ai ko. Enyimu aduonu baako. Wo say ekosi aduonu miensa no. Aduonu mienu. Ekosi aduonu mienu. 21 23 22 now. Deuteronomy chapter 23. Ai. Verse number 21. We have 23 the one. Yeah, 21 to 23. Osi. Say, "Ushe Ewurade Unyankopon ba." Ushe Ewurade Unyankopon ba. Enyenya. Aya me enyenya. Say obema. Say wo de bema. Every say. Obahwehwe no wo. Ewurade ba hwehwe say bo na wa hye ne wo ho. Wanya hye. Na dane obone. Na dane bone ama wo. Eti receiver. Wo obone a dane ma wo ne de he. De o hye bo no. De o hye bo no. Ono say, we say we ni bo hye su ntino. Ebedane bone ama de o hye bo no. Na nya receiver. Eti receiver na obi so obem wade na o fe ma wo de wo bu ho abomfia wo do ho to form say hey me de obi agba ma de a o fe ma me Ewurade wo ye mi de ni
ni unya boni me fia be ba unya boni ho dia waya boni na problem be ba de so ene de o share bo no e so because of we ade a bo mpaye mo ma no na adwuma nya yie na ade o ka so be ma no emrem na ba no de ma wa Awurade me da wase wa fa ma wo so still Awurade me da wase eyemre ene fo so bi hihye bon tentem dodo anu ni ono ene Awurade so be dan mo ka no eti ene to aso de to aso papa to aso o se nanso adan se wan hye bon no kra de a ka nya bone ma se wan hye bon mpo dia e ka problem bia dey eni ho metonto mama o na so bia dey bujo na wudwa wanum bia dey bujo na ndwedwe enum sa e ko fa hawaye dey abrel e de how be brel because se obi a wo share ne body na ni tu so no ono no se ne nsanka bo hye na o ye disappointed to the a certain level say brenti no wo hye bo no wa fa ma no na me chekere disappointed for the rest say onipa ye nipa etu oka so be mo wade na wa amfa ama wa taking the cool okay enkoku ho okay enkobo no ho mpa ye say wo nko ade disappointed ye dey e wo so ne haw bia na nipa ri dwa na num bi so na asem bi to no e de so wo no are haw awari aya be bi nya a omde ko trempa e basi be bia so be wale me won wale me it disappointing spirit will be fie obi wari obi mo ko hwe ased good so later enzi obi wari obi e mo ko twa kunu later obi wari obi e da ware da di program eni ho bia na asase no fi se be ma ne ye guy bia na asase office oba ne ye guy but enim wu ho no bia program wo ho e fi Awurade say sa ware awei me ma ne maso enkosu ho bia na wo ware abe ware no be ware ba fine but wasumba den e be jo hallelujah wa ha amen wo fi say menya honorable menya MP bia no be ware wa kwatete o akokun ezi eti esu na usu na disappointing na nyame mre ne mre pa amen o nyame mre ane mre pa ejuma wa ya family de mi wi asin na asi bi ejuma ne kwa ko ba ka ba konya problem that's right o be den wa hu that's right wi asin si sa che nyame mre bible ne say o ni pa do hutu di paso no o ti se dua o si anwea prada so papa to aso 23 say what saying the free one no the free say pa ko na no the so eti what say papa say asem so wutie the so na ye metie o papa yeah free obi anum aba no a ono ahye bo no the so na ye sa no tro eti wo receive aro e ma ya me say wo ni problem wait amen quotation be ye ko tu nyina no receive ano de share ne bo no aka so no receive no ne hawa abamu ne de he ondo ni haw obi hawa abamu but nyame efa omu na okasa na wa na okasa ya nyame hwe so obeye ne nipa na kasa Awurade me da wase inti se disappointment eye adwuma we disappoint we disappoint nyankopon enu ti na Awurade se obedan wo ka na we receive are de me see we problem inti wo de ne se de bia do wani mum betu nyame so esene nipa bo because obetimi ayema ono Awurade akodan ne ka saretie sabe na obese we saretie what you say saretie what say ayifo e ka say am sebo mum e na esu e bom paye say Awurade hu me mobo me kan say Awurade hu me mobo me say serious me show be bonment me ni super no ma ye basa saretie no ma ye basa saretie enti so wahwe me a asem e be fi manu aka no se manya me ho ntobe what you say enti say you paye bi bo e for disappointed spirit ho a e ka na ada spirit mum e dey say bo ho paye na obi o sebo na on fe ma na oda da nipa no all dey say kokosu Awurade be sebo mintimi ni su o Awurade hu me mobo na me sebo ka mintimi ni so ono na wo problem na wo receive ade me say brofo a asheba nyame fie abonten efie awari mom ntia no di go vi nyame da o ka na nyame da o ka 23 say edonu me yesane say de free wano no se de wo free ubemu de free wano no e de wano ahye Awurade di su na ye unyankopon bo no
Meba MC Matra 23 na nka. Ose die free wa no. Die free wa no. Disuna ye. Se die ufri wupem. Se de wo na ufri wupem. E de wa no ahye Awurade bo. Awurade wo Nyankopon bo no. Wo se me pa chow eye wo de besi wo. Wo se obi a megina wo so. Se chinchina hyebo. Chinchina hyebo. Eye wo na wo si ufri wupem. Ana wo hye bo se meya de awei. Ana wan tumi anye. Wo bom na wo problem say Awurade because kama ya de awei o. But mentimi anye Awurade fam bo de cheme. But we receive animum we su more than the oka so obem wade no. Enti go fi mi say the washe bona wentimi ani so no na obi di nani to so no edie na obeye ma nipa na afi wanya confidence edie na side pa ko ne baya ma enya say me say edeski bo mentimi anye but edeski ni dam so ti die na me ye na edeski enya confidence say na bibi ene si kwan enti e bia biribi no nensa beka na se wonhum se me ye dadafo ana ni nyina be gina desk so se desk kinka quotation ya kan bia obon se wuye nipa enti e normal so jechiri so jechiri di enti wo mu ana se wa so no ade da so wadwim se mmiri bi me ka se ma desk ade bi but sa bre me anya ama no sa bre ya me nya we die me fe nkoma no na ayedai asokete you understand but desk na so kana kuma eto de yam on any kwaso kwada we hu prayer camp no ye go twa we hu fasting de ba no say me the disappointed spirit e ha me wo wa dia tum say disappointed spirit e how obi aso obi wade a on fe ma etu ba wi aso obi ma wade da ana wo ba wi aso obi ma wade da that's right na wo so ade ma do so na ben krofo ah wo so na ada awo mo papa ma me last one tie for mlem Numbers chapter 30 verse 2 Mose nguma etoso 9 no ana say numri Mose nguma etoso 9 oka 2 na ano na yem fensi o si ti aye 30 verse 2 eti eduasa yimu mienu no o say yimu mienu no o say se obi hye Awurade bo anase okantam etua ne krade bia omu nasem so yes ma omu nasem na wo kan ye ne so it was quotations ahuru ba ye nyina akere se de wo hye bo no ono mo problem esen wo receiver that's right wa because me de be ma no sa man fa ma wa taking cool chop enko no we hu aduro nwu enko se wo hu we ho ni ya kan sem nwumu a bebre nwumu nchen out to the stand say jam obi aso be mo ade a on fa ma etu wiase asi wiase ensi man glorify bonsam yes wiase ensi ye show ba mm abrewa bi kro otifie ntina ama ne bosha kra mmem no uni problem do sha bo ne wo problem so wani tu awurade so that's right the awurade ene o kamafo etiefo emramu amen yeah etiefo bemu ye be ma eskin so kakra 2 minutes bi out be ka ho no yeah kwame ye hand over ma o Quotation master chairman ono papa mu da semba o babro ne ye wa we because am for tun futuro go ni penny because senior o kasa no say ma ye din na na say meet you na wutie because senior oni ye odi ye fan cheche mu no ano oden
yadi e koso pa boshe 0201-944-485 0554-820-910 quotation master asemo kind no what I say disappointment word and disappointment spirit yakoda we hu prayer camp spirit can say prayer camp that's me say mebo on fama me we am betwekuru foni tu urade so na nia wanya ne no kire urade be ne na wo a obi ahye obone de odo ha ne say e ba fine sa de wa dum krofo bebre so oh yeah and am the disappointment wa me so and ye hye me buy o ye ni so nia wo hye ebo no no problem who the problem ana pay papa kasa oni ne quotation master kasa say di kaka to say ko siada no pa bia no bra king of grace atena se ne de what I say no wow babu nim fifi babu nim ye ti ema ye mouti ase what I say ye kire wadwen so no eja osisu ye bi onti ase ni wo ana se onti ase ni aniwa ze adumura ya mopo na dumunti na na pretidisha ba kupe the great man anapa ikuteji master wana ni papa makasa I'm come show enye easy papa you see we so na mi dia mi ave say your protest is near bane and send me see baru me nya dia ya me shi ko ni we see you amen Danny Denny, I would say, passing at the bed. Share, I got my shop of people. I'm my shop. On another word here, or TPS, Sabby, now go for a Sanaman, and me, our Tiano, or see, and a minute, and sample, and a town here. And I'm in the top of Freddy Jamina. We send a bar, no, it's not a war funeral. No, beside what's there. Then let them pay say we need 10 hours because you know and let that house the bayo papa da go for travel down amen ora just na tie me no said nyame bie wa adwene mu no e o say e wo ben na ye modu because unsu betimi wo fam de na ye bebre because assembly de ba radio no so no because so wo be interpret obi asem no enye easy but do be interpret na ye kra wa ma ye bi aka ho nti esa ya obeye ni modu na niema ewu mu no etimi kobo afoforo what also free wenchi a on the what they say Professor Losty Madam for Losty we three and one oh very good radio station or cansem bebre enti menya se wo no wo ye sebe obi fra na wo wa respondo but adum kese we ni mu yes I say more 0201-944-485 obi ahye obo na ayo dadwene obi ahye obo na amem na wokokun ho asuma esi ahye mebo amem abrante bi ahye ababa bi kan say ebo se obeware no emem nens etokodo because Odinisika no aduane ma no amemu abrante ne wo problem and I was unim ni enti amemu what I say edi na ne so kokko todwanu no abompa ye se nia onipa aseme bono emremu emame adumura odini bebe aka se free odihye host and win Apolinigo Arabo Apolinigo Otramu bebe amen nyankopon na ono odi hutu no so a abeboa sanete boy bi na oni ga bi try and okacha se ubewu amame and okacha ni se hwe mimi di ya menya Jesus Christ it means me who ma akanokre eti se odi hutu nyankopon so a eboa wo niam bebre mu kotesi mata usu nyame Israel amen reverend usu nyame Israel amen na tami hu do me kakra but last week no your da be share me wa polini mu fine nyame Israel bebre amen no nyo kesi amen 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 ya juma no
Say nyamema ye no mo boy ye adwuma no ye bedi won achi. 02 last week na me wo awrabo. Papa ma me fa last number tu ja na ja last number. Last number pe. Wan ko fo bebu. O de 0201 944 485 Vodaland ubetimi abodrem 0554 820 9101 yemfa ofrefo ai twato na yemprapra chiri eti papa na wokasa ai Enti or the say deski kakra wo no fatuja me hu say enne no mate ase ne ntia utwa eso no and say ye ubu ba yeti because if you wo fie ha ne oba be kom what I say oba ya che oba be kom oba ha che say say what is say bodu anu say anu ye say fite open to ba be kom ye nyentam ne so ko do me kom to the yefa we chato na kom na ye boa ene ma pa wo yefa we chato na je desk Matias ye fie wura ba adumura no last call until the problem na je nko ando papa kasa di asi mi kasa fi quarter stop tofo mami amin shirawo amen tofo amwako na di nyame asema ba sa ebedi nyame asem so na bosse na ebese ni ebedi so se ye ni so ebese edua esi anya kese so ade so esi anya kese so ni de mfamfa to bia me ya wa twenya dwenya sinyema bebre so anopa no fa wakata pa tofo amwako enti de nyame ase ya fa ye wo chefa wo me de bo obra no moka da bia moka Esiku se onso wadwene mu do akire ye beka 1 minute pe na Tama nyame nhyira wo papa makani nyina quotation master makani nyina nyame nhyira na meme dia no chama meye no mpaebo okay me bom paye asre ama dia ya hye no bo a emmemu na ohahai na etuni hintidua na oye ase no ho se ewrade hu saa nipa ne mobbo na oncheche ne ro nka na koma ntuni yim na ewrade ndane na dwene enko no nyankopon so se ono nyame eno hye wo bo a obetumi ayama mpa na afini a wahye bon so a wentumi anye no ono nso so ewrade moa no amen na ne bo a wahye no emrem o yesu din mu amen amen nyame nhyira eda SK Mensa Church of Pentecost Odan New Town obesraye ewo radio so go fi nyankopon onhyira wo amen ewo ma ho kwan ne asempa ye wo seasonal message na enenu bi na wo de ama no yenya amote yenkan eye King of Grace Chapel Ghana King of Grace Chapel Ghana ye wo asene ye ne asene amusiye no ena edinhwene mu se unkwa asore a wonni nyame mu gidie ne ahotoso a anope bra yesu nyame asa ye bompa ye no ubenya sa ahotoso na do wadwi nyina esi ewrade so nti uba asiye ho opposite a ubehu ya so dan no ya boso green color afi nyame adom otre ye nkwa bam okwa anomase a wo anomase a to America ko yenua Kofi Yesu Kofi Usu bridge no but the backgrounds na chigo ho na se aso no wo uba aboabo ha nso a the tampon ne papa fie no quotation master odi nyame asamba ho no wa otete nyame ma afi ko dan so a Elder Michael Techi Ghana Telecom opposite ono so wo a ohwa asonso no ene se nyame pa ebetwa afa ho na yenemo ababesom afi ukọ Bremen Kuma osofu Ofori Bright Ofori enso ewo ho ena ukọ Arabo nso a Elder Paul Sian ono so ewo ha ohwa so anope ye chi asoro nyina bebi a wo bia no dwane King of Grace asoro no na obeye nhira mechi obi bia nyame nhira obia and another papa mam fa we nso entuja say like King of Grace Chapel Ghana omo enyo monte asese ese no ye platform ye social handles etinu dwumadi bia be koso bia no say preaching o say dwumadi bia no omo nko YouTube eno an say King of Grace Chapel Ghana say preaching and na no pay quotation master wadudwa mama yen eda ho wetin ahwe live afin so sorry and I say sorry I say church activities bibia egusu wo ho
na afei nso Facebook nso so nyame ɛyɛ adom nso a within this month so no bibia nso bɛtumi afa hɔ na nia ɛkɔ so ɛwɔ King of Grace Chapel Ghana a Reverend Frank Kwasi Nkansah dano no ɛgya nso nya bi atie enti sanity era se media representative or manage your handles no also say ode urefiri akwafa yenchi me policeman Mickey die ba mboni din ara say mama kranka ye Mickey I salute era we chobi ya me nse obi a yeti obi a ote yanka bia amen ye wona da sene bye bye Nanya fata bia me fata